Abite bana John Bosco and Sons abarukushango mu rurembo rwa ndeke mukono gwa bumoshe warganya kasharu wahingura stage ya boda nibo bonka abakuretira ibintu byo murembe omukurismas stage binengweza bato hamwe n'abantu bakuru nka jeans t-shirts emsanana gomesi ebitenji enkito size zone bine faras blankets amasuka curtains nebindi byinji ibe bakirire bakwereze bya murembe rero yangasha no mukurismas song kandi obwana baguzombwenji hamwe no murikamwekamo iwano ndakamanye birukishiraho batera 082 82 00 59 ninga 070 16 nkaga name abite bana John Bosco and Sons mwebare kuyija turetere bya murembe. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Omuraba Rubirizi Center webara kubana Juno Miss not following amukutugwete gwa YouTube, Facebook kandi cyo kwanokora cyo cyamani utakaye bakwana subscribing onakurera izoba izukango NC yaliyo nejaguza ikiro kikoro cyabarwire ba HIV kandi mutayi wanje nimbani kugira nti ikintu echo kibakire cyamani munonga aba batanakira arugazi Health Center yakana bakutambura kandi bakugeza kuri kangu nuboreka umwana w'umuntu niko kwayene kubana Juno Miss atakusoserwa umukuru Mori nagirango ni kimusasa munonga ka district okubutafayo munonga abarure ba Sirimu abo kugira ngo bonne bageno miso nano kwefaho kandi tiba kwenda kubanu babakoratera bonka barure ba HIV. Joseph Masereka nagirango nicyo busasi kusanga ngo Abebebmbezi tibakosa kurgayo bakabasa kwirukangira bonka abana abine akakoko ka HIV ora basima umukuru DKF ninga David Katurebe abo kugendo miso nano kubirukangira akabahereza T-shirt hamwe nabimwe abikoze so na zemyaka 35 nintwana ko Sirimu bokuba inkargo maheche ndaniena kandi nkana kakoswe so wabarira barukumanya kubaraje n'imyaka niyeje nimbanza no kusima munonga umunyaruguru tweta kusima buzubu unsasera barabikizira keri David Katurebe Foundation abukureba ngo tutire yo muranga gwitu yagwakira buzuma David Katurebe mwana we no kahangare we bare munonga kumanyito abantu bakutora na ko Sirimu wakatugura kizwaro reba nkukunkurane nyendenza takurundi munonga echi district tabase no kunkora tinanjigayo konko bundi ebi sentence nezire no konka niwe ninde bangu district ne banechumanya ngo ejinu world aids day tinkale bagane twete kajarati mugire muti konka ninde bangu Katurebe Foundation abo buyambi obathereza abo kuba omuntu wabo tazwire no botine cyo kumanyisa batuhereza yo butisate batuhayo buhabuzi nebinde babeno batukoraho inyuma we bitakwenda kugambira omiso ga kamera tubasima munonga rero ni intero muramwa gwa district yona leke kintu cyakoko ka Sirimu cyegitemu teke gumantu geramboro kare abarwire ebone byehe nimbasa kubandwire cyonkanye ncyakale nindara na muhara wawe nawe ni murwaza so akakoko ka Sirimu twena nukatkwataho tako muntu mutwena nukatkwataho nabandwire ni mukwataho na muhara wancu mukwataho na mutabano wancu mukwataho abantu bagirango yaboreka umutima murungi ogwo butasosora abantu nkabo kandi bamurebamo ekisani cy'obuntu David nagirango we ayine kureba ngo yageno miso no kurwanira umuntu wa hansi amwe n'amagara g'abantu nkaba abo kugira ngo akakoko ka Sirimu kaka kwasire nkaka takuza kukira konka yahabura aba ngo bine kwana bageno miso no kubana bakozesa embazi kurungi ko musoko ko kubaragira twayeterana n'abagudira AIDS Foundation arunako kuchuma twena nguntu kuza ikiro kikuru cy'abantu abatura n'akakoko ka Sirimu bintu mwe twakoraho arunako twakiliningaho etawuni ya Nyakasharu twagabira abantu mbikozo mwe bakubasa kosa werinda akakoko ka Sirimu nka condoms twasensitizing abantu kuba kubasa kwerinda akakoko ka Sirimu kandi nabo abakatunjira kuba kubasa kutura na nobuhereza obwa counseling
rw'abantu abina akakoko ka bwanyuma y'ebyo bayikaho umwanya kandi batungaho na n'icyo kurya bayereka ngo urunaku rwabo rwagenda kurungi nuko kusaba buri umwe ayene kuba nagena mu miso no kureka ngo naye kuma uburwire ubu obwa Sirimu. Omwaka gwa 1998 ensi yona nubo yitekaho okutongoza ekiro kikuru ekyabarwire ba Sirimu mu nsi yona kandi nikibobero kibanza okuye 12 oberi ya AIDS. We thank God so much. Tawante rebe nyeto nejumbera nko muri eki okuhabira abagenzi babo na mnongo muri Nyakasharo muno mu district yone ya Rubirizi. Twasimaranga mnonga and twasima youth erizoba yayihayo gukora umurimo ogwekire kubekozire nimpabura youth bagenzi banje ngo twejumbere mbintu ito bitishimiye kuba ntukora nka youth kirebeke ngo twayibwanaho ahamagara gitu nebinde bitishimire kuba tukozire tukuratire obuhabuzi bw'abashaho ngo kuturakira emyeto ryo nerabamu neshemese binyeto neshemese abantu abakuru neshemese abazeyi kandi na munonga bejumbire omukintu cyo buyonjo so eminyeto bagenzi banje ba youth okoma kagitu naho naho tukuba turi tejumbire omukintu cyo buyonjo kirebeke ngo twaba barunji ahabwitu na nahabwa abandi bantu nimbendeza je nimbendezo kutina rahanga no kura terebyo ebitishemere tukuba tukozire nk'eminyeto ahakubendi warazeyonjire kandi Sirime kireho neyita omutono mukuru kandi teyine mubazi kori kuba waje kwasirwe nozo mukubona abona nozo mukorra. I wish you well, I wish you the best. Mazina Ndi brother Elias Asimwe ahabwemba baza Kristo. Government eshime kubane ne twisya mu nkohereza mu turetera nko Burungi then ekathereza nka muste nka barwire nachi bakatwikaho bakatwegesa kurungi wade tukakwasirwa bataka kwasirwe nabo bakatunga advice nungi nyensya kugira ngo etakagira ko ya bakwatwa kubi mu burwire nkobwe then nano kwirinda abantu bakengera kwirinda. Amazina ni Saint Jadarson umutendeye wa Nyakasharo. In charge Rugazi Health Center 4 twine abantu 22 abari active ninga abakweyizira je mbazi kandi abatakucira kosa yosa konka toto y'abantu bona twine abantu 15 Rwenda na Mushanju abantu bo bantu aba clinic yitu nke ya Rugazi Health Center 4 omuri Rubirizi district the mother clinic abutwine so far omuri yabo abantu ababasize kugumaje bakutunga je mbazi yabo n'abantu 22 kandi abo bukoko bwabo obushumire kusanga ngo barwanise jabas obukoko bwa HIV omumagara gabo so far twine abantu 182 nubo bantu abine viral load results zabo eziterire kandi bace omuryabo abo bukoko bwabo obuciremere abwenshonga zitari zimwe na zimwe n'abantu 5 bonka umbantu bona binabagambera. So abite bana John Bosco and Sons abarukushango mu rurembo rwa Ndeke mukono gwa Bumoshe warganya Kasharo wahingura stage ya boda nubo bonka abakuretira ibintu byo murembe omukurisimans stage binengweza bato hamwe n'abantu bakuru nka jeans t-shirts emsanana gomesi ebitenji enkito size zone bine faras blankets amasuka curtains n'ebindi byingi ibe bakirire bakwereze bya murembe rero yangasha no mukurisimans kandi abwana baguzombwenji hamwe no murikamwekamu iwano ndakamanya kuchiraho batera 082 82 0054 ninga 070 16 52 abite bana John Bosco and Sons mwebare kuyija turetere bya murembe. Mary's boy child Jesus Christ was born.